Ya, Pak Yus semua itu macam juga. Kita bangsa untuk memang kita hajak kembali ke laut, sekuratina tertentu di alitan pengampun. Nah, masa penundaan teh direk kurang ke atas 11 paket terus sejawaan. Biasanya generasi dia begitu di Palestina, berarti orang kena dimpaikeun di lalakon sampereun orang bersila, kira-kira coba lah pas bersila ngawakeun, cek di mana teman. Bija berapa? Launan.
kena doa. Jalan Ragunan Peredai. Udah ke sepeda, Yes, udah. Ku jalan awon. Kita akan selalu setia menunggu, mendampingimu. Sandina sasar Sagirang deui, sagirangan.
dalam bensin.